Marko ta atɔ̃lia. Yesu dagbe le Gadaratɔ gbɔgbɔvɔtɔ aɖe ŋu. Wotso ƒu la, eye woge ɖe Gadaratɔwo ƒe nutowo me. Esi Yesu dogo le ʋua me la, ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la dogo tso yɔdoawo me va kpee. Ame sia ƒe nɔƒee nye ameɖibɔ me, eye ame aɖeke mate ŋu ablae alo ade gakɔsɔkɔsɔ gɔ̃ hãe o, elabena zi geɖe wodia gakɔsɔkɔsɔ eƒe asiwo kple afɔwo, ke etsua wo keŋkeŋ. Ame aɖeke mesesẽ wui alée wòanɔ anyi kpoo o. Le ŋkeke kple zã me sia la, enɔa tsatsam le yɔdowo dome kple togbɛwo dzi, nɔa ɣli dom henɔa eɖokui sim kple kpe ɖaɖɛwo. Ame sia kpɔ Yesu xoxoxo esi wònɔ ƒua dzi gbɔna, eya ta esi wòɖi koko la, eƒu du va tui hedze klo ɖe eƒe akɔme. Edo ɣli sesĩe be, nya kae le nye kple wò dome? Wò Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe Vi, le Mawu ta mègawɔ funyafunya aɖekem o. Elabena Yesu nɔ gbɔgblɔm nɛ be, dogo le ŋutsu sia me, wò gbɔgbɔ vɔ̃. Yesu bia gbɔgbɔ vɔ̃ la be, ŋkɔwò ɖe? Eye wòɖo eŋu nɛ be, ŋkɔnyee nye Legio, elabena míesɔgbɔ ɖe ame sia me. Azɔ gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu vevie be meganya yewo ɖo ɖe dudidi aɖeke me o. Eva eme be aƒehawo ƒe ha gã aɖe nɔ nu ɖum le togbɛ si te ɖe toa ŋu la dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃awo gblɔ na Yesu be, míeɖe kuku nya mí ɖo ɖe ha mawo me. Yesu na mɔ wo be woayi, eye gbɔgbɔ vɔ̃wo dogo le ame la me enumake yi ɖage ɖe hawo me. Hawo ƒe habɔbɔ si anɔ abe 2,000 ene la katã ƒu du sesĩe ɖanyrɔ wo ɖokui ɖe ƒu la me doo henu tsi ku. Hakplɔlawo lé du tsɔ sesĩe, eye esi wonɔ yiyim la, wokaka nya la ɖe duwo kple kɔƒewo me. Esia wɔe be ame sia ame yi be yeakpɔ nu si dzɔ la. Le esia ta, eteƒe medidi o ko. Ameha gã aɖe va ƒo zi ɖe afi si Yesu le, gake esi wokpɔ ŋutsu si me Legio gbɔgbɔ vɔ̃awo nɔ tsã la, wòdo awu nyuie, nɔ anyi kpoo la, vɔvɔ̃ ɖo wo katã. Ame siwo va kpɔ nu si dzɔ ɖe gbɔgbɔ vɔ̃tɔ la kple hawo dzi la hã yi ɖagblɔe na ame bubuwo. Ale amewo gava fũu, eye woɖe kuku na Yesu be wòadzo le yewoƒe nuto la me ne yewoakpɔ ʋuʋu. Esia ta Yesu gbɔ ge ɖe ʋu la me be yeadzo. Tete ŋutsu si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃wo le la ɖe kuku nɛ be yeayi kplii, gake egblɔ nɛ be, yi aƒe me le nɔviwòwo gbɔ, eye nàgblɔ nu gã siwo Mawu wɔ na wò kple ale si wòkpɔ nublanui na wò la na wo. Ŋutsu la dze mɔ, eye wòtsa le du ewo siwo le nutua me la me henɔ gbeƒã ɖem nu gã siwo Yesu wɔ nɛ la na ame sia ame, eye eƒe nya la wɔ nuku na ameawo ŋutɔ. Yairo ƒe vinyɔnu kple nyɔnu sidɔléla la. Esi Yesu va ɖi go kple ʋua ɖe ƒua ƒe go evelia dzi la, ameha gã aɖe ƒo zi ɖe eŋu. Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒedzikpɔla aɖe si ŋkɔe nye Yairo la va dze klo ɖe ekɔme, eye wòɖe kuku nɛ vevie be wòava da gbe le ye vinyɔnuvi sue si dze dɔ la ŋu na ye. Egblɔ na Yesu be, vinye la ɖo kudo nu vɔ, eya ta meɖe kuku va da asi ɖe edzi be wòagbɔ agbe. Yesu tso kpla dze eyome, eye ameha gã aɖe kplɔ wo ɖo. Nyɔnu aɖe nɔ ameawo dome si nɔ ʋusisidɔ lém ƒe 12 sɔŋ. Nyɔnu sia kpe fu, tsa le atikewɔla geɖewo dzi
ƒe geɖewo, eye wògblẽ ga geɖe hã be woada dɔa na ye, gake mekpɔ dɔyɔyɔ o. Dɔléle la ɖe ko wòganyra ɖe edzi nɛ boŋ. Ese nukunu geɖe siwo Yesu wɔ, eya ta eʋli eɖokui to ameha la dome hezɔ va Yesu megbe, eye wòka asi eƒe awu ŋu, elabena exɔe se, eye wògblɔ le eɖokui me be, nenye be mete ŋu ka asi eƒe awu ŋu teti ko la, nye lãme asẽ. Vavã, esi wòka asi Yesu ƒe awu ŋu teti ko la, ʋu si nɔ dodom le eŋu la tɔ enumake, eye wòse le eɖokui me hã be yehaya. Yesu se le eɖokui me enumake be dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ aɖe do le ye me, eya ta etrɔ kɔ hebia be, ame kae ka asi nye awu ŋu? Eƒe nusrɔ̃lawo ɖo ŋu nɛ be, esi ame gbogbo siawo ƒo zi ɖe ŋuwò ɖe, aleke wɔ nègale biabiam be, ame kae ka asi ŋuwò? Gake Yesu ganɔ ŋku tsam kokoko be yeakpɔ ame si wɔ nenem nu sia. Kasia nyɔnu la do le ameawo dome kple vɔvɔ̃ kple dzodzo nyanyanya va dze klo ɖe Yesu ƒe afɔ nu hegblɔ nu si wòwɔ la nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, vinye nyɔnu, wò xɔse da gbe le ŋuwò, heyi le ŋutifafa me, wò dɔléle la vɔ keŋkeŋ. Le esime Yesu nɔ nu ƒom na nyɔnu la, ame dɔdɔwo tso ƒuƒoƒemegã Yairo ƒe aƒe me va do kple nya sia be via nyɔnuvi sue la ku. Ame dɔdɔa gblɔ na Yairo be viwò la ku xoxo, eye megahiã be nàɖe fu na nufiala la o. Yesu se nya siwo va gblɔ na Yairo, ale wòde dzi ƒo nɛ gblɔ be, megavɔ̃ o, xɔ dzinye se ko. Azɔ Yesu tia Petro, Yakobo kple nɔvia Yohanes ko be woakplɔ ye ɖo ayi ɖe aƒea me. Esi wòva ɖo ƒuƒoƒemegã ƒe agbonu la, Yesu kpɔ be zitɔtɔ gã aɖe nɔ teƒe la, elabena amewo nɔ avi fam henɔ ɣli dom hoo. Ege ɖe aƒea me, eye wòƒo nu na ameawo gblɔ be, nu ka ƒe avifafa kple hoowɔwɔe nye esia? Ɖevi la meku o, ke boŋ alɔ̃ wòdɔ. Ameawo koe ʋuu le nya si wògblɔ la ta. Ke Yesu nyawo do goe le aƒea me. Azɔ ekplɔ ɖevi la fofo, dadaa kple nusrɔ̃la etɔ̃awo ɖe asi, eye woge ɖe xɔ si me wotsɔ ɖevi la mlɔ la me. Yesu lé ɖevi la ƒe alɔnu, eye wòdo ɣli gblɔ nɛ be, Talita kumi, si gɔmee nye be, nyɔnuvi sue, mele gblɔ na wò be fɔ. Nyɔnuvi la ti kpo tso aba la dzi, eye wòzɔ azɔli. Nyɔnuvi la xɔ ƒe 12. Le nyateƒe me la, gbɔgblɔ bu ɖe edzilawo, ke Yesu de se na wo vevie ŋutɔ be womegagblɔ nu si dzɔ la na ame aɖeke o. Azɔ ebia tso wo si be woadi nane na ɖevi la wòaɖu.